تماشاوان نجای برا بخیر دست به کمر سرنوچه لکوبانی پفچون و روزگار کرنا 12 گند نو لتلتمر کشتنا 10 چتاین داعشه لباجار ادلب پفچون و روزگار کرنا بشکی مزن ارتشا ترکیه ایریشی بارگهن پیک لمردین دکا و کجک دراگینا کو ترکیه د اپراسیون آشتیه ده نجدیه لكوباني لجري قرتل بفچون دنافبرا هيزن يبيجي وشتاين داعش دا قومين ودا انجام دا 12 گند هاتن رزگار کرن هروها لگوری آگاهیان کو لجري قرتل يه کو 5 کیلومتری دکاور وجلاتی کوباني شر دنافبرا هيزن يبيجي ويبيجي جاليه کی وشتاين داعش جاليه کی دنفر ودا وهاتا راگهاندن کو دا انجام بفچونان دا هيزن كردي جري قرتل و 12 گندن لدردورا وی کنترول کرن هروها دوان پفچونان ده 13 چتاهاتن کشتن و گلک زیان لشکری گهان چتایان. لگوری آگاهی میدانی ین داوی کول دردورا تل تمر پفچون دنافبرا هیزن یپگی و چتاین داعش ده بردوامن. لآلیه کی دن آتا راگهاندن کو دوه ایواری شر لگند تل نصری دجوار بو و ده انجام وی شریده دردورا 10 چتایان هاتن کشتن و گلک جو وسایط لشکری کتن دست هیزن یپگی. ارتشا ترکیه راگهاند کوی اپراسیونک لشکری لدجی بارگهن هیزن گریلا پیک آنی هروها و داخویانیه که ده ارتشا ترکیه دا دیار کرن کو به 5 تیپان ما ایریشی بارگهن پیک که لگندوار مردین کر ده همان مجاره ده هن چافدیران راگهاندن کو اف ایریش پشتی راگهاندن اوجلان کو شر چکان ور راوستاندن پیک هات سروکاتیا کجه که جالی خبر آگاهاند کو او چکان دا نینن دا کو ترکیه گاوک جدی بو ویه که با آویجه هفدم هف سروکا کجه که بس هازیت درباره راگهاندن آجلان کو پیک که وی چکان دین راگهاند کو تانها حکومت ترکی تو گاوین جدی نه آویتنه و جبر ویه که ام تکنگران بو دانینا چکان لدار ناخن لقامش لیود انجام تقینا صوبه کمالبات که ده 6 کسان جیان خواج دزدان هروها لگوری نوچگهان ما لقامش لیه کو لتاخا کو لقامش لیه صوبه مالبات محمد خیر حسن ده انجام بکار آنینا پترول خام ده محمد و هفسرا وی رنگین هروها 4 زاروکن وی جیان خواج دزدان و تنه 2 زاروکن وان این به ناو لقمان و هیویدار جویه که فلتین. لگندوار حسکه لگند داودیه و پشتی نلهف کرنا حردو آلین کردی لسر چاوانیا بن آخ کرنا پکروان کمکوژیا حسکه بری 2 هجمارک جه پکروانان هاتن وشارتن لهجای بیرخستنه کو ناکوکین سیاسی نجه در رحتیا مالباتا شهیدان لگورستان بون درباره وی کنو چگان ما همان جزیری اف راپور جمره آمده کر ام تماشا بکن پشتی دروجان جو کمکوژیا نوروزه تفگره کردی لحسکه و پاشدان استاندنان و سازگرنا کمیته که بو کارگیریا بهیداریه روجا 23 آفدار ریو رسمین بن آخکرنا پاکروانان هاتن کرن و شهیدن کمکوژیا حسکه لگورستان شهیدان لگند داودیه بو آخی هاتن سپارتن مكتب قرا كردي الباجار احتجام بانجك
اجدود ملت خورشاند بو آمده به مراسم و شرطنا شهید مده ونی رجوع ببینن جوامرک بدهی حاضر بود مراسم و شرطنا دیجی افجی نشانه وفاداری شهید مر ام بیجن شهید من نامرن شهید ما بمن نشان مم سریا داخوازه ملت به داخوازه اشتی داخوازه وکوی داخوازه دموکراتی الولاتکی وکف سوریا الولاتکی وکفده درێ ڕسمên bin axkirinê de malbatên şehîdan bi tevahî beşdar bûn û hestên xwe derbarê vê bobelatiyê bi vî rengî anîn ziman. Ev nîroza xemgîn sebeba wê çi bû tu karî bi ji xwe re li helwestekê xê em gelekî vê bazara wan şermeze dikin ne tiştekî rast bû. Millet giş dilbirînê millet dilbirînê Newroz 2000 kilometr xwîna شهيدا درجة جرك نوروز نبايا لتلتمر شربو الخريطة شربو زاروك ما قش شردبون وهوالا جوارجو أم في شرينا خوازن أم في عيدا ليروزة تشيكناكن جرك واجي قدري فا شهيدا بقرتانا يا وربطها بقرتايا وأف تشيكشي نكرانا يا هوالي ما غلط ونف تشيكشي كرن دیارە گۆتەوی vê komkujî û bobalatiya got der heqê Kurdên Hesekê de hat kirin, moralê malbatên şehîdan berstir bûye û her wiha dozayekî tiyê tê kirin. Em sondixin bixwîn ji vê goristanê got îro me gelek zarokê xwe bi qelenê giranbiha me veşartirî ew derbas nabin û çit bê bera bibin. Yekbekê ce me heye, yekbejê ce me heye, pêşmerge ce me hene û ala tevdemê jî û ala Kurdistanê jî werî rojava hêdî bên hildan. Nakokî û ezezî her demê para hêzên siyasî Kurdî ye. Lê ya herî balkêş ku ne cihê rehetiyê bû li cem malbatê şehîdan ew e got li ser goristana şehîdên Newrozê nakokiyên siyasî derketin holê. Homan Cezîrî Orient News Hesekê. ده داخویانیەکە تایبەت de لەگەل Orient News berdevka têkiliyên derve ya tevdemê Çınar Salih derbarê vekşandina komîta enekesê ji merasîmên veşartina şehîdên komkujiya Hesekê ragihand ku ti sedem tunene ku nûnerên enekesê xwe vekşînin û eger ew rast bin wan dikarî bû ku piştî veşartina şehîdan helwesta xwe diyar bikirana û xwîna şehîdan rêzdar bikirana. Ji aliyê xwe ve endamê amaneta giştî ya Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriye Mihemed İsmaîl da diyarkirin ku tevdemê dixwest merasîman li gûrî xwestekên xwe birêve bibe. Bu mesela perspektifka go evet derket ve az polo perspektifçi nabinem ama yani az nabijim sebep çid be beraber. Yani barnamij peşkeş kirnede ne barnamij biz tü sebep li peşat buna merasîm şehîda nabikelim و حجتي نكر بها الوسطي راس بجينه يعني حجت شد برابه راس ما يبيتن جبونا از ناتبنا تفاصيل بسبب افو يا افو يعني از امنا رينا ما افكو شو السبب تنيه غير البيشيات تكسي بقرطه دوا مراسم ما بيجيبوا بانا هبونا نشان بدانا جبو بيجم دروشكي ولوده تقريبا 29 جنازه شو بسر العربي بول دروشي كيلو تي حجت النيه حتى حقلي جبل يعني حتى دقاريبهم بشتوي رخنا بكرانا قريبهم بشتوي ايليش بكرانا اما او مراسم لازم بو سلامتي در باس بو بايا لازم بو هر کس له خودي درکتا لازم بو هیچ نبه دوه دريده اوكي يكتي بهتا نشاندن جبو يناجك تحجتي جو تتابع في مراسمي نبى شخصا نابينم يعني أقصى إنسان العربي تحجت النية. فاقبول سر جو كوميتا كتشيف شش كساسيج أنجمن اجتماعي كردي سيج تقدمه ودو جوتن هبن جوتنا كأنجمن اجتماعي كردي أنجمن جوتنا كتبه. أو خواست أسبيك جوتنا كليفاجري ما قبولنا كل ما قول ليفاجر سكين يوم عطلة. السربي أساسها إباروي جي داخيا برادري ما يتبدمي ديفيجن أمي قلتنا كريفابريه جي فيجن وأمي قلتنا كليفاجر جي فيجن وان تصرف كريه وان تكليف كرنا إيجو خازن قلتنا جي بدنوا وأمي وان باشكا كي صورنا بألا كردي جي فيجن وأمي كوني عزاي جي نلجي كاريسات دينا جي جو اتفاق سرشيبوي أمي الجندة داودية دينا وأمي ببن مقبرة شو هذا يعني تشتي واحد منين وأمي بكن وانا القيمة ورا
جوی که انجمن اجتماعی کردی بریاردا گو بجداری نبویانی بس وكو شوازكي سمبولي انجمن اجتماعي يا خوجهي يا حسي چما گواره هر انسر تروار زگرتنش خلكي شهداء رو اهلي وانا كسكاري وانا حتى وان بس بين اخر وفقر اوان ديار كر سر ميديا تبي قلتنك دانا اداره ما بباورنينا ما تقنعت مشكله اريشه بخو مشكلات عم واندا قلتنك دانا لفقر كمع ایرو لباجار دیرک انجمن خوجهی یا انکسی یا باجر دست به پیشوازی خلکن باجر کر بو سرساغیا مالبات پاکروان کمکوژی حسکه بکن. هر وحال باجار گرکلگیجی انجمن خوجهی یا باجر دریه نفیسگاه خواه بو سرساغیا شهید حسکه وکر او ده وی چالاکیه ده گلک جه کسایت سربخواه و نونرین پارتیان بشدار بون. لقامشتايو دما سكرتاري بارتيا ديمقراطا كرد لسوريا البارتي نصر الدين إبراهيم لسر بكروان حسكي داخوي جوانكي إيريشي ويكر وخواست كو مايكروفون دستي وي ببا وآخافتنا وي بسكنينا هروها لغوري آگاهيان كو أو جوان براي شهيدكي كومكوجيا حسكية يكري سياما ببراتيا حمونة في سوريا أنا ولاتك ديمقراط ولاتك آزاد ولاتك سربست بود دستورة بشرجة سوريا دا ما فينا دوي حمونة في سوريا تكبي وجبو سوريا ديمقراطي شهيد نار شهيد نامرن شهيد نامرن بله تماشاوان هجا ببورن اف بویرا ببرز نصر الدين ابراهيم را چه بو لحسكي بو لألمانيا و لباجار هانوفر كردن باجر ده خونيشاندان كده كومكوجيا باجار حسكي شرمزار كرن نوچگهان ما مكسيم عيسى باش دار بو افرا پرجمر آماده كر ام تماشا بكر با آمادەکردن و بەخۆندنێکی شتەفگەرە جوانên کورد بە سەدان وڵاتیان کورد نونەرێن ئەنکەسێ ڕێخستن پارتی ئینستیاتیڤ و کۆمەلەیەن کورد لە مەیدانە کرۆبکێ لە باژارێ هەنۆڤەرێ لە ئەڵمانیایە کۆم بوون و کۆمکوژیە باژارێ حەسەکێ بتوندی پرۆتەست و شەرمەزار کردن ئەندامên تەجێکێ بەلاڤۆکێک دەربارەی بویەرە حەسەکێ بە زمانên کوردی عەرەبی و ئەڵمانی لە بەشداران وڵاتیان ئەڵمان بەلاڤ کرد براسي محاضريا خل باجاري دورتموند كربوش بو نوروزك اما ظن لويدا كي دارخينن بشتي ما بهيس حرض تقنيه الباجاري حسكي تشبو ما وهنرمندي بمر حاضر ما بريار دا ام في نوروزا ام تشينكن اوج ديفلاوي ناكي في الباجاري هانوفر لنافندا ولاتيني دا زاكسن ام الفيدا كي ام كبير انينا كي تشيكن ام فا شهيدي خو بير بينن ووقت بيج ام شمعكي الصرحي وناكي بيخن هنرمندين كوديفيا بول نوروزا تجك استران بيجن تبل كومبوني بون وجبو باكروان حسكي استران شورشگري كوتن مدفيد بيجما ملت خل حسكي كو جاوي مهمي كردا الفي كار ساتي بو و امجي القلوات خمگينن و امجي وكيوان خمتوان شهيدات خوينو اول في كار سدا گيان خوش دستاين او وان تصحیه دا بو ناو کردا و بتایبه الججنان نوروزی که دجمنی ویا ارادا ما بشکینیت الوی ججنه دا بس ام بجنه وان که دجمن گله که خلطه نب بمبه که هزار بمباجی و یت ماستر جی کرین ارادا مناها تیشکاند د کومبونه د الا کوردی بخورتی بشدار بو او لګوري هن چالاکوانان او برسفک بو لسر پیچاندنا پاکروان حسکه به پاچکی سور از باور دکم اف کسین شهید کتیل حسیچا جبرگو لوی الا کردستان لهف جوابین روجا ایوارا نوروزه از باور دکم گرک او بو آله دیسا هاتبان بشارتن جبرگو خویناوا دبر وی آله ده هات رجاندن هجای گوتنه کو کوما کردستان ا فولکلور کردی بجلو برگن خو بشدار بو او پارچه ک گووند دیاری پاکروانان کر وک سمبولکی کووان پاکروانان دخص دوی روزه ده بکیف و خوشی نوروزا خو بکن
تبي حمو ايش ودردان دردن كردان دوي مهده دیسا جی کردن باجار هانوور و هاویر دوره تقص کرن کو دوی پاکروان نوروز حسکه با آلا کردی بهاتانا بشارتن و یکیتیا کردان بخورتی بهاتا دست نشان کرن. مکسیم ایسا اورینت نیوز هانوور. بله تماشاوان جامی آنها برای خوابدن المانیا باجار هانوور و جور بمرای صابر طیب برای صابر طیب اندام دسته برای و بر آتفگرا جوان کرد برز صابر ایوارت بخیر مبست و دوی خونیشاندانی ده چه بو؟ بله برا ریزوسلاف شته و تماشاوان اورینتیرا و شکاتیری اورینتیرا ریزوسلاف شروان آزادی رای سیستم فاشیست کارت کن تایبت سیستم بشار الاسد ریزوسلاف پوزیسیون هنگر ده یا بن ظلم و زوریه ده ثبات خود که برخدانی بر باوری فلت که ولی وقتی نافترین تبرا جوان کرد آماده کارین فکرین در نوروز خدار کن باجار دورتموند لی اشتی اب بویرا دلتازین یعنی اب بویرا دل شوت ما درباز کرد نتانی گلی کرد یعنی باورم تباهی خلق جهان آزادی خواست گهدار کن وی بویری یعنی وقتی مدید شهید ما كاتن بدها تاخمتي قادة نمر عبد الرحمن ألوجي الباجاري حتى كي دست وقتي خو بيشاندان كرن دا أجري نوروزا خو بيبكن برنجي خوي أشتيانه بس مقابل يعني جروب توريست برنجن هوبانه أو أجر بمراندن أو كوين رجاندن لي أم دبيجن إجبر بيه كي ما بريار دا وقت هالجرا جوان كرد أم وي رنجيش فيستيفال أم بسكنينن لي أو أجري ما تيجا نابمريني أو أجري ما زيخس المسترين قاضي نيدرزاكسن ولا نيدرزاكسن فايتختاوي هانوفر ما أجري فبيكس وبقول لك قدينان وما برنج ما داخل ياكرن إنه أو كوينا شهيدة هذه رجالين سردستين جروبين تروريست أو كتين تروري كارد كانوا سرد تباهي كتين جهاني آزادي قاضي بطالبات قال يكرد ما داخل ياكرن شوية أو كوين صابر ببوره از دخوازم لفرش تناس بكم اف خونيشاندانا كو لالمانيا لدار كتيه كيجان آلين سياسي كيجان بارتي بريفابريا كيجان آلين كردي بو وكي تيدا بجدار بو بله تاني تبقى جوان كرد في رابي اللي ميباني مهبين راسي بارتيين كردي جيريز وحرمة الجمع تدهاتن وميبانداري كرن وبارتي كوي متو رابين يعني واكما قوتنك هاد قوتن نافي بارتيا ديمقراط كردستان سوريا قوتنك هاد قوتن نافي هالبسواني كرد ونفيستاري كرد تنقذار مارديني قوتنك هاد قوتن نافي انسياتيفا جوان كرد بزماني كريم رشكو بلي تيجوتني او جورناليستك هاري جرينج المانيا ده خلاتا برلمان كردستانستان تين اسكرين نافي كلاوس بيربر او جهاد قدنا قدا و ايرو جورناليست الماني هانوفر او بيشاندونا ما او ميتينغا ما دركس بس وقدي تتني تبقى جوان كرتيران بله زور سپاس كاك صابر طيب اندام دستايا بريفابر تفقرا جوان كرد كوتج المانيا اللي قال مبو دماتا بمين بخير بله تماشاوان جا بو گنگشکرنا مجارا سياسي يا سوري أنها لقل ما بريز فؤاد عليكو أندام نفسجها سياسية بارتيا يكتيا كرد لسوريا جي اسطنبول بريز فؤاد إفارة تبخير برسا يكمين كو أزدو خازم برسفك جوا جناب وببينم تفدمي وأنا كاسين كوكين خوا برن سر غورستانا شهيدان يعني ام خاد جهه ام خاد شونه مالباتا شهيدان كن هالوسطا ما ويتشبه لك اسفاس ج تلفزيونا اورينتري والسرساغيه جمال باتي شهيدار دخوازم وساغيه ج كسيمي بريندار دخوازم واز دبینم اف برساته هنکی ندجی خدای براستی یعنی جبرگ انکسی تگونه کاریاوی تنهی ده هر تشتیده نرمایی کر یعنی و تشتی گهات چی کرن تفدم واری خوی برجواندی خوی حزبی و ناکوکی خو آنی و درات تفی هاوی جی انکسی
لسر گۆڕێ شەهیدا گوام تو گوتنێژی نادن و ئەم تو شەوشەراژی چێ ناکن و بەرا ئەم کێفا خەلکێ بخۆنینن گەرەک گوتن بڕەنگەکی دبێ تەف دەم بێ پرسیاکردن ji بۆ چێ هون ولۆ dikin di baweriya me dê me dîrok xwendiye yanî xelk wexta bixwazin berjewendiyê xwe yê hizbî bimeşînin piştî serkeftinekê dikin ne ême em berjewendiyê hizbî di termê şehîdê xwe de em bimeşînin şaşiyek dîrokiyê xwexistiyê di vî warî dî ya du da birastî şermek gelekî mezinê îro ala Kurdistanê bûyî ciyê şermezakirinê bûyî ciyê rexnê bûyî ciyê ge em li ser guftûgo bikin em rakin ya ranekin em şehîda veşêrin ya ve neşêrin ev ala dîroka wê bûyî 95 sal 1990 de ev ala hatî danîn Cemîyet-i Tealî el Kurdiyê daxistî ne ala kesiyê vê alê xwîbûn tebennî kir Ehsan Nûrî başa rakir li şoreşa Araratê dûr تسلیمی قادی محمد کرد جمهوریه مهاباده دور تسلیمی رحمتی برزانی کرد اف آل نا آکسیه هگی ایرو سروک مسعود البرزانی بیز آلا کردی راناکم او جیه شرمزایه بو جیه رخنه به خلق ای بی کلتور ای بی بنگه شخور بنگه کی چه دکن و لید پرسن ایرو ام پیل وان بنگه خو پیل کلتورا خود کن تشتید ناو مده هاتی وک رنگ کی نتوی آلا کردی و نشیده أي رقيبة أم بيل وانجيكن معناه ما أوجي خستن برجواندية حزبية أف براستي مرة قال لك لبرد سكنة وقال لك برسا مرة لبرداتينه جبوتشي آلا كردي بفجيه ناكوكي بله بيدي أو تفدمي و براستيجي دفي واريد خوشاش دكن خوزي خوشكاش نار صالح قوتبايا هفالي ما خوشاش كرنه جبر قد بي برا بين فربون درباس كرانا ان كسي بين فربون درباس كر و تنا كوكي چينا كرن خوزي گوتبا حوالي ما خوشاش كرن و ازوان رخن دكن بميراني جي جارك ام دنگا كي جوان ببهيزن بشاشيك خو جقلي خور بيجن او يقلكي باش بايا بله بريز فؤاد يعني جبركو أنا ها آلية دن آلية تفدمة آلية رفبر خسري أنا ها نلقل منو تايا لأز دخازم لفر خادشونا وان بكم وبرسك جتا بكم يعني أنا كسيجي أوجي دزاناك ويعني رفبريا خسري بويا وك أم بيجن واقعك العردي يعني جرك یا تی خواستن جبو ناکوکی بهتر نبن و چارەسەریya دۆزا کوردیژی بە هەسانی وەرەکردن یا تی خواستن کو ئەم هەفتوو قبول بکن دەvê قوناخê de قوناxa ku gelê Kurd bi tevahî li Sûriyê tê derbas dibe ene kesê wek ku hate ragihandin ene kesê gotina rêveberiya xweserî li ser goristana şehîdan ku werekirin qebûl nekir بله اف تفدم خوش زانه پیمانا دهو که دو خاله گرنگ هنه دبه به گفتگو لسر به یک جیر فبریا خسری او کومیتا گهاتی امذکرند بالنافع عقد الاجتماعي ويك جي واري لشكريه افانا جي ناكوكيه لجم انكسي افري فبري ناي قبول كرن بفي رنگي خو بفي بروجرام خو بفي نافع خو بفي اداره خو لجم گش جي پرسی و دانستندنی و کمیتک چه بوج بو ویا گفتگو بکه فراب وقتاک تفدم او جی پرسگریکی قد که پرسگریک لسر گوره شهیدا براستی دوی مرل بربسکنه افدلی وان تنیی قد تو قاوه که باوین دوی واریده وقت بمعنى انو تشتي از بكم او دویهون قبول بکن وجه زيادة لجمة تنية وأف جانبي يكمين جانبي دا أف إدارة حتى أنها تبن قهوة دستوري وقانوني تنية أمكارن بيجن كوميتك خدمية نزيدة بلديات قش دستي نظام دنه محاكم دستي نظام دنه دوائر نفوس دستي نظام دنه هرتش دستي نظام ده دواري إداري ده أمكارن بيجن كوميتك خدمية أموانا ما گفتگو بكن چاوا أمكارن في كوميتا خدمي بهلن تكف خدمتها قال ما أبيك جيه ناكوكيه فوقتها جيرو تين فردكن ودفي أف قوتنا ويهبه وقت جبو بيجن هون دفي هون اعتراف بكن ولو ناكوكي جهبن أف نجي قبول كرني دستوان دنيا تجاري نكارن
بانكسر ريتشي بكن بلكي تفنقاوان هي ضغطي بكن مدخن زندانا مدقرن مبشولا دخن مدخن سياره مدافين باش سينورا ل تجاري برا نجهن وباوريه انكسي بفي رنجي او جبرفان نريني خو دا كفو او بيسر نريني وان وقتا بيسر نريني وان تمو بري انكسي تن ام قش بفن بيدا تشيدر نتفدم جبر تفدم بكنينك شخور هناك بارتي انين بخوف قريدانه امي بفن بيدا وخلاص بوشو تشيدر به فاو يك رنجي دبينن ويك رنجي تخوازن وتخوازن يك رنجي لسر قليمه بمشاندن وام دبينن افكاري وان قشاشه جبر فيك يجي ام مختادان وستندني وقفتو دكن ام دخوازن ام بقهن تشتكي خوشك خدمتا نتوا كردي بك هاجر خدمتا نتوا كردي نك نحو جي اموي كاري بهفدور بكن بله بريز فؤاد بحثا ركفتنا دهوك كر يعني لفر از دخوازم السيرفي كي برسك اشتابكم يعني هردم تفجر كردي لسوريا بحوجي بريز مسعود برزانية كو ناكوكين ما شارة سربكة ودماكو او دكافا ناف بريز مسعود دكافا ناف تفجر كردي وهالوست انو ان امبيجن بريار ان كونغران جمرة ج تفجر كردي را بيكتينا جارة كدن اموان ركفتنان وان بيمانان ام تيك دبن دنرينا تدا ركفتنا دهوك وبكوجينا لأمبيجن بداوي هات بيك برن مخابن اسكارن بيجن بلكي اف نرينا مني كساتيبه يعني بيمانا دهوك قال لك تش زلال نكرن دواري لشكري ده دواري في اداره ده قالك هرتشت اشكري بهاتا خويا كرن ودور هاتبانا ف وكب عربي دبي الشيطان في التفاصيل وقتا فقريان هريكي وخ تفسير كر يعني انكسي قوت هات قبول كرن قل لشكرني هيزك لشكري انكسي تشيبه تفدا ميغونا نولويه او واري برفانيه حقي هر كسي اللي يبكى هيو هيز هيو برابي تفما بفنا فهم فقريان قافايا كمين نفسها إدارة هي ورنتي كفيني وأما يكيجوا بينش حبابك وزير وبلديات هاي بقرن تو بروبلم لجمة النية وفهردو جينا كوكيا مزنن وقتا أمتين نرد تفدم براستي تشتكي فانا ناكل قور وان باوريه خود مشيش برفيك ريكفتنا دهوك جيه خو نقرد جبر قلك خال مابون نشرو فكرن نزلال كرن آدن وقتا امتين چه کاری دکنم لهفدور رو دنین تفدمه دوما کارکی دبر دکه یا وی هنکاش انکسی بگرد حفسیخه یا اوی تشتكي بك بحيث ناكوكيه تشيكي جبورة فعلك لجم انكسي تشيف بامنا ما بوردكن وكواريه البجارتنا انتخاباتها اف انتخاباتنا تشانين تشتك بخورنانين كم علو راهشتنيل سري جلو كرن وكرد بيجن كاتشاني وخلق بتشحسيا ليه غايت جيبو انكسي بيجا انفيت اشتي قبول ناكن وانكسي قبول ناكي حقيقة جي قبول ناكي وقوتن قرتيها بردن ازو تبو نهف عليها فدول لي فقرك تشيبويه شاوا قرتي اويد زنداني بارتيا كيدبن افجي هيا ادن لشكريه وخورتا خورتي كي دقر خورتي انكسي دقر خورتي وانقش دهندر يبكي واسايش دكار دكن وقتاكتي خورتي انكسي دقر بيقو ما فيا انكسي تجاري وي قبول نكي هجر دخوازن فعلا تفدم كهرباء كاركي بانكسر بك دبي حمي برياري خو بسكرينه دبي لفجر بفجيه برياره يك بريار درنكفي جبو قال ما الا دريار ريفا بريير بالزلالي بيجن فيا وشاغي دفي ديسا بردوام بربك هجر لفجر نبف خديه برياري تم على جوي لفجر تنيه وتم على جرونشنا تنيه وبراش خور كي دقرن برا بقرن بله زور سپاس بريز فؤاد عليكو اندام نفيزگاه سياسية بارتيا اكتيا كرد لسوريا كوتج استنبول لقل مبو دمات ببين بخير
هاتا راگهاندن کو حکومت لبنانی و پنابرین سوریین دما کاغذا رونشتنا وان بداوی هاتی جلبنان و درخینه هفدم لگوری بریار حکومت لبنانی کو او کسین کو به کاغذ لبنان رونشتینه جی دوی جلبنان درکون لگوری چافدیران کو او کسان مجبور دبن کو جلبنان درکون و بری خوابدن گمین مرنه درباره روشا میدانی لسوریه ما اف راپور جوار آمده کریه تماشاوان هجا ام تماشا بکن اکبر لسويدا هنجي درنج اوريت نيوز راجي هاندن كو بدهان جلتر من لشكرن رجيم وميليشيان شيعي ينكو دو بفچون لباجار بصر الشام دهاتمون كشتن جيهان نخوشخانه ولات باريز يا باجير هروها حتى ديار كرن كو بصدان جمال باتن شبيحين رجيمي جباجار بصر الشام رفيان باجاروك قرية يل قندوار سويدايه وقال لك جوان هاتن فاغوستن كامبا الطلايا يالي كافيكاوي باجاروكي هفدام كتيبين ارتش آزاد دداخويانية كي دراجي هاندن كو بشتي بفچونن تون بلشكرن رجيمي وميليشيان شعيرة وان ايرو ددان سباها دا باجار بصر الشام بتواهي كنترول كرن هفدم لقندوار الدرعي لباجار بصر الشام نوچه جيهاني اورينت نيوز دا ديار كرن كو بشتي كو ارتش آزاد اوتيلا بصر الشام ميدان الجهير وباب الهوى كنترول كر برافانيين ميليشيان حزب الله وين ايراني ين لوان نافچيان ويران كرن دهمان دميدا وبشتي بفچونان كتيبين ارتش آزاد سرايا كيفن ونخوشخانه ولات باريز و چارگوشه اولکاری به تواهی کنترول کرن و هات زانین کو بدهان جلش کرن رژیم لور هاتن کشتن و هجمارک جوان جالی ارتش آزاد و هاتن دیلگرتن لشامل لباجار زبدانی مالپرن قلمونین رنگیهاندن دانا دیار کرن کو ارتش آزاد برسوا هولدانا در باسبونا لشکرن رژیم لعلی ربند الشلاح دا هروسا همان جدران رنگیهاندن كل دردورا باجار زملكا پفچونن تون دنافر ارتش آزاد و هزن رژیم دا قومین و دا انجام دا هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن تماشاوان نجا باجار ادلب هدی رزگار دبا و ارتش آزاد گلک دورن گرینگ کنترول کرن دراپورا به دا آگاهین بهتر ام تماشا بکن لروجهلاتی گندوار ادلب فروکین رژیمه باجار سراق به هجمارک ایریشین آسیمانی آرمانج کرن و هات دیار کرن کو کمکوجیه کمزن لور چیبو و دا انجام اوی دا 15 کسین سویل دنابوان دا جنو زاروک جیانا خوش دست دان و گلک جوان بریندار کتن هر وها هنجی دران دانا دیار کرن کو فروکین رژیمه باجار بنش بغازا کلور تو باران کرن و دا انجام دا هجمارک جی سویلان جیانا خوش دست دان لباکوری گندوار ادلبه همان چالکوانان راگی هاندن که هزن ارتش الفتح ین ارتش آزاد ایرو ددان سباها دا آواهی زانینگها ادلبه و ربند الانشاءات کنسروا غزل و سرایا کنترول کرن دا همان دمه دا ارتش آزاد آواهی الضباط یا دهندری باجیر دا بموشکن هاونه آرمانج کرن و هجمارک جلش کرن تیدا کشتن هروسا هنجه در میدانی دانا دیار کرن کل کامپا القرمی دیال باشوری باجیر بهتری چلشکر و 5 افسر رژیم اسد جودابون لعالیه کیدن و پشتی کو کتیبین اسلامی و ارتش آزاد داخویانی کرن کو وان دست بجنگا رزگار کرن باجار ادلبه کرن وان ایریشی باجر جسین افچیان کرن و راگی هاندن کو وان ریبندن سادکو كهرباء والمسبح نفيزقها الدور وغزل آكفن كنترول كرن هروها هاتا ديار كرن كو ارتش آزاد دوي اوپراسيون دا دور پیش کرنا هيزن رجيم لسر باجير شكاندن و پفچون حتى نهال در دور باجير بردوامن هفدم ارتش آزاد رياض نافرا قند الفوعة و باجار ادلبه دا كنترول كر و نافچه بالتواهي هاتا رزگار كرن ناف بركة بتشوك وملوى بدقرن
لكوبانيا بفچون و رزگارکرنا 12 گند نو و لتل تمر کشتنا 10 چتاین داعشه. لباجار ادلب پفچون و رزگارکرنا بشکی مزن. ارتشا ترکیه ایریشی بارگهن PKK لمردین دکه و کجه که دراگهینه کو ترکیه ده اپراسیون آشتیه ده نجدیه. فرماندار هزن زيرين ارتشا عراقي فاضل برواري اوبراسيون استاندنا باجار تكريت دست داعش ببر زحمت بنافكر هروهاد ناف 24 ساعت بوريده 58 شتاين داعش هاتن كشتن وقلق جوان بريندار بون هفدم دربار هزن آسماني ان عراقي برواري اني زمان كو فروكين عراقي برولك مزن را نبون جبر كو بومبين وان بسر آواهين بلند ومزن بباندورن لپارلمانتویا کردستان ده پارلمانترین فراکسیونا پارتیا دموکراتا کردستانی ایریش کرن سر پارلمانتر فراکسیونا گوران علی حمی صالح و پفچون دنافبرا هر دو آلیان ده چیبون. درباره ویا که اندامکی PDK راگهاند کو مجارا دما سروکاتیا هرما کردستان ند برنامه کار پارلمانتوی دبو لعلی حمی صالح بحثا و مجاره کر لوما ده پارلمانترین لور شر ويكرن پشتی کمکوژیا حسکه هرما کردستان گلک درفتن آلیکاریان جبرینداران را پیشکش کرن لباجار دهوک نخوشخانی آورته هجمارک جبریندارن و کمکوژی پیشوازی کر هفدم نوچگهان ما رودی ابراهیم روشا برینداران جمره شوپاند و افرا پرجمره آمده کر عامر عبد الغفور ايو وبيركا خوا دو بريندارن لتقينا حسكي ده لنا خوشخانه هوار هاتنا دهوكي دمينن خما وان نبرينا وايا بقاسي سلامتيا هردو كچوان ايسون 6 سال تمني ويا ونوسين 4 ساليه ايسون هستو دستي ويش كستيا وچاوكي ويچويا هروها روي ويجي شوتيا نوسين جيرو ودستي ويش شوتيا هروها صجميك جدنگي ويدايا بیستی آزاری بو امشخور بحویا بو مگو مشخور احتفال کن او مجیش خور دولابا ویخست مگو آگری نوروزی ما ویخست هما شغله ده دقاکی و تقی عالم هاتن کشتی ای برینداره کس نزان بشیو اوجی لاوا نادره تمنی وی 6 ساله لاوا قیر دکر و داخوازا جا خو دکر لیوی نزانی بو گجا ویجی شهید کتیه ده تقینه ده برينا لافاجي رو دستي ويشا وتيا وسجماد سينغونجي ويدا كتيا مازال كخب الصعوبات ديت ام المال يبون تقني تشيبو ام رافينا ماتن ام شوم غازيا جيران ابي مديت ايمد نافواندن ما وكاي ما غريا نغريا ما وانا ديت مبزور حيوان دي ما اني قامشلو مش قامشلو اني بيدك ماني تركي بريندار دنجي روشا وان دياره گوناوی وان اسماعیل عزالدین اسکان گو سجمه دست وزیکی ویدیه برین فرحان عثمان گو دستکی ویش کسیه هر وهانی کی وی پوچ بونه و سجمه گد زکی ویدیه جمع جمال اوجی سجمه زکی ویدیه و دستکی ویش کسیه هر وها سجمه گد سری ویدیه ويدريش مرقوتن هون بخازنان الكردستاني أما جوار ريفا كانوا ريفا كريل الكردستاني ومهاتن الحمد لله وايزار وتقصير ناقص بريندار بربون وتختور كيمن جبرولو ما انين كردستاني بريندار بربون يعني بركي صد وبينجي حبهبو في مقر مستشفيات هذا أنا حاليا زكيم ديشة شظايا كتيني جي درخستن أولاد من مستشفى حكمي حسكي وأنا الفيدكي هين معالجة ممكن دسمني تشبيش كستي ونجي وك خدري نوعا ما خدري نما از نكارم بخشكاي وحركيمش السرنجي خود ترسم راسي پشتی نامه سروکاتیا هرما کردستانی آلیکاریا بریندارن تقینا حسکی و وکرنا درگه سینوری پیشاوا وره وکرن 8 بریندار گهشتن نخوشخانه هوارهاتنا دهوکی
هجمارك جبریندارا گهشتنه هریما کردستانی لنخوشخانه هوارهاتنا دهوکی دمینن لهر دل خوال شاهیا قاده آلوجی ده هشتنه و هذه مالبات وان بریندارا سلامتیا زاروک وان جبو اورینت نیوز رود ابراهیم دهوک لداوية مهرة سنوجة لكوبانية بفچون و رزگار کرنا 12 گند نو ولت التمر کشتنا 10 چتاين داعش لباجار ادلب بفچون و رزگار کرنا بشکی مزن ارتشا تركي بارگهن PKK لمردين دكا و كيجك دراغينا كو تركيا دا اوبراسيونا اشتيه دا نجديه قلتنا مال فر بداويها دنباش